Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. Namhlanje ngifuna sikhulume ngenye insizwa la maskandi eshisa ikhotha iyatrenda yonke indawo ingoma yayo iphume ngo-October last year but abanye bethu siqala ukuzwa kulonyaka so le insizwa ngikhuluma ngayo ngikhuluma ngofeza bathi wasenquthu. Sorry sakha ngasizwa ngabona interview yakhe but I know uyahliphiza kuma gig ubizwa ngapha nangapha ingoma yakhe TikTok ku WhatsApp stories everywhere funa so ngeke ngathatha ithuba ngalalela EP yakhe la kade iphumile last year. I know I think umjido ugude kakhulu especially ama vocals. I know ikhona into ekhona laphana ivoice yakhe ihlangene ngempela and into engibonela kakhulu ngayo when it comes to i-stage presence uyaperforma ngempela masebizwe e-stage so I think omunye umuntu osazogqilaza kakhulu when it comes to ama-gig kulonyaka because already uyabookwa ngapha nangapha and umuntu osafika ose-fresh and ukuleli side lo maskandi lo kuthiwa umaskandi opinki ngiyazi ke insizwa lezi amaskandi siphinde zigxeke umaskandi opinki kuthiwa no ayi ingoma zakho azinazo isiqi kulela amantombazane so I think yena right now kule flag lo maskanda bapink I know hayi ubamele ngempela uyagadla ngempela so ingoma yakhe le umaqondana ngithe ngiyacheck lapha na YouTube ama views ise more than 20 million ama views ama numbers aserasike lawo for umuntu ofika umaskande so I think lento yenzeka kena kube biyenzeke mhlambe last year bezoba ne competition serious noma fika izolweni isikhamu to song of the year because ingoma yakhe iphuma ngo-October but asikwazanga ngizwe one time thina abanye bethu bakhona de sebeyazi ngo-December but thina besingakayizwa ke so I think lo nyaka uzoba lo nyaka omuhle kakhulu bengavele ekhiphe noma i-follow up project ekhiphe early so that abantu bengalahlekelwa i-momentum because right now uyena umuntu ofocusayo kuma festival amaskandi abako Cape Town abo Eastern Cape uyena umuntu oqashwa ngempela ke lo so I think nje into yakhe ihlangene kakhulu and sengeke ngayibona i-performance yakhe and abantu abaningi bakhala ngento e-one basi no masezo performa ufocus lapha nekudanseni kakhulu because ngishila ngathi stage presence yakhe si incredible ngempela lapha so I think lo part leyo mele bemnyeke ezinye izinto uzofundela endleleni because umuntu osafika lo semusha kakhulu but nje ngithanda indlela akwazi uinteract ngabantu masefikile e-stage nanendlela ka-understanda ukuthi ingoma yakhe ibig kangakanani because leya ngoma yakhe ibig and uyakwazi ukudlala ngaleyo nto yakhe but mina ingoma engiyithande kakhulu ile eskenhliziyo yami yabona leyo ka no iyona ngiphuma na kule project yakhe ngimile nawe leyo because baningi abantu abagqilazwa lapha nothandweni ngenxa ukuthi bayathanda lapha so ukhala ngaleyo nto ukuthi no ungavumi inhliziyo umdlala abantu ngenxa yokuthi bathi ngiyabathanda so I think iyona ngoma ke leyo ene message ebalekile powerful and abantu abaningi ke basemjolweni abanye balako 20 years but bahlalela into engekho lapha so leyo ngoma leyo ithinta abantu abaningi but nje when it comes to ufeza I think omunye umuntu ozophuma kumaskandi kulonyaka mhlawumbe kuzokuthiwa uthenga imoto nemizi uyena umuntu ozoyenza lento yenze kumafikizo last year ngibona ukuthi izoyenza kuyena this year bangazange eluze focus apha endleleni I'm not sure ukuthi usayine yiphiki icompany but music wakhe uyazi what no umuntu wade sayivukani like molela i-production even indlela erecorde ngayo ingoma zakhe azikabi nazo lezo siqo noma low quality yabo zonke izinto zo bass guitar but into okuyiyona strong ngayo kakhulu ama vocals and ke lezi zinto anezifika kumaskandi ama vocals mawuthi ulalela oqhawela lesibathandayo so vele ubona uba yabo lapha ayisekho into eyenziwa lapha naphezulu sayakhohliswa because lezi zinto anazacula ngempela ke so nje I think ufeza omunye umuntu ongakhipha i-project engasiya amaskandi mhlawumbe i-afro soul ecule futhi into ezawala because une-voice ke banqabile omaskandi abanjalo ke but ke sazombona amakhambi isikhathi mhlawumbe nawo when it comes to lezi ezinye ingoma zomtsizwa uzohluleka lapha but when it comes to maskandi lo pink lo maskandi amantombazane lo maskandi wa TikTok uzobamela ufeza kulonyaka ngiyabheja ngayo lapha so Speaker Nawe samkhuphula ufeza kulonyaka nje ngithi mina no ifike ngempela insizwa lana hopefully ngisazobona mhlawumbe ama interview amaningi because I don't feel like ibrand yakhe bayipromote ngalo ndlela abantu abaningi bazi ingoma zakhe more than yena because ingoma zakhe sidume more than yena because bengakabrandwa because ube umuntu ofika ovele kusamele nje ibe nama interview mhlawumbe amaningi lapha ukhoze FM bani amashow amaskandi lawa kusamele ngempela ebe umuntu obusy especially kuma podcast because ubuso bakhe abantu abaningi ababazi but ingoma zakhe abazazi so nje bengivala lapha i-video yami nami beke sangisikela ejikayo awe we out.